Aningan wang setame pai kunya ciklo nang lelote cintong hawar umrukutia rong along Amur Falcon arong aje paman pon bomlo. Lason thot si pining let thot setame bangso Amur Falcon arong aje Mesen pen ketalon ponji aphan pura Karbiang Law Autonomous Council EM Ritesh Enghi Umlapher alongan pali damsi chingwaida. Kedamdang pen nang ana por pen umrukutia long Amur Falcon arong aje nang talon bom wang bom pen pining bangke anso se Mesen lapen bangso arong aje anso se ke pache thang ponji aphan Karbiang Law Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hanga hin pen Karbiang Law Autonomous Council Tourism Saikam kilang charia EM Ritesh Enghi aphan pin khatpon bangso teng pen phai kuni phai niar ni EM Enghi asangko abang cintong konstituensi angkang Umlapher hawara longan pali damsi kebang jiani umrukutia long Amur Falcon arong aje Mesen pen ketalon jia puthak tingki chethandang bangso hut MSC Avijit Kro lapen tourism saika matung sitami adimalong an pali dunsi EC Arsikjit pen tingki chethandang bangso ki West Karbiang Long district lostami EC ki jo ikilang adim lapen kapache thang ponji aphan pura kilang cari padodam bangso hut Umlapher pen kache koinot alang sunalong an EM Enghi sang pen kedanglok ari sang potung pen langsun langdamsi kidoi kilang adim aklong mate langsun along an palidamlo langdamlo pulote Karbiang Law Autonomous Council along ke ongdong a EM atung tourism saikam kilang cari a EM nang manlo bonta Karbiang Long along tourism ke paprang dun ang thekamatsi nang klangkri bonta EM Ritesh Enghi pen bangso saikam kilang charia pu deng pen a phia bangki Karbiang Long alo pen nangan kijoi kilang adimaklong peman ponsi pache thang ponlo la pen anso se ke pache thang ponji aphan sa dami sai kideng ponsi theklong চিন্থং সমষ্টি আহি বহুত ভাল লাগিছে মই পোন প্ৰথমে আমাৰ MSC ডাঙৰীয়াৰ অভিজিত ক্ৰ মই তেখেতক ধন্যবাদ দিব লগতে আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা তেখেতৰ সকলৰ চেষ্টাৰ আমি এই আমুৰ ফাল্কন ফেষ্টিভেলটো আমি ইমান ধুনীয়াকৈ পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং তেখেতে পৰামৰ্শ দিছে যে তাৰ আগত যে ছাৰ্ভে কৰি আহা যি ছাৰ্ভে কৰি আহিলোঁ ইয়াত tourism potential ইমান বেছি আছে আমি ইয়াত আমি কমিউনিটি বেছ tourism হিচাপে আমি বিচাৰিছোঁ অকল ইয়াত আৰ্মুৰ ফেষ্টিভেল বুলিতো নহয় মানে গোটেই বছৰ যাতে আমি হোমষ্টেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আমি হোমষ্টেবিলাক দিয়া হৈছে কিন্তু নেক্সট আমি ইয়াত টাৰ্গেট কৰিম যে যি আমি কৰিব সকলো ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি ইয়াত লোকেল বাসিন্দাসকলে লগত পৰামৰ্শ লৈ আমি সকলো কাম কৰিম আৰু নিশ্চয় আমি চিন্থং সমষ্টি হিচাপে এটা ভাল টুৰিজম ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে আমি ইয়াত বনাব বিচাৰিছোঁ 11, 12, 13 si doji la penenga bank mostly environment of program si doji anerlo banke da umurukuti mate da phailang solong si doji da philop phonglang solong si doji la pen ajo banke mosla deng si do ponji la pen north east long kerona NGO phande invite si da nirtum la local gitu ka practice hormo la pen organic hormo pen chenglo da nilituma training pi NGO tumhan la penda il tuma da karbido khasido gurkha dola tinta ajati tribes atum pilola pilo jinta tinta ajati tum kilun ke kan mejo kaddo ko ita dak paklangi la pen la Falcon abo mate kaleng maha abo kosan si ka protect ni mahala so pot nitum dak pilo chingwa king saita padopon News report Karbiang Long Live